Emily ka mausan ramu ba alan sing soin lembat u Emily jo karaniko ro ba Pius Marwen ha ka khat pratari ku nailar arjar arpusan gila lumlang ya ki he sipai jong ki country utli ki border outpost jong ka border security force ka ba kantop na do mausan ram hadu ranikor rangkar ru bat ki he pulet jong ka than mene kren bat tuat jingmut halor ka jingyo rong lajlan jong ki nong Bangladesh hapo uput usam jong kari India kabalabu jingma ya ka jingim jong ki pajba nong syong chnong ha kita kitan Emily karanikor ba Pius hadim belakut ke jengelang habai kram dikilat patai kubor ula pensngau bahkan nongrim jogani ke jengelang kadai banyo sngau ya kesur jong ki BSF bat ki pulit halor kadau kaba penlong ik khar bangla banyo rong lailan hapo India bat le ik kamtu ban pentrim ban lute bat ban rabor ki nong song shnong nang taru ula penpau baki BSF kelakular bakin preistam arp saukanta banam ailat ikino kino kinong Bangladesh ban rungtu sha India Shawangin ya kudu ikini ki country ki border outpost ki badal nampak stretch nadu ranikor musram nilihat kudu baru ki commanders jom ki border outpost ni buat shawangin ya kudu mulai ngilali kudu shoyu inspector general pasa abling mulai order bagi dia menyebut karena yang kita ngelang ni memang kerja free jumur kalau musnah nomor ngirin mereka Bangladesh kalau boiling tingiting bateng-teng ke kidon na Bangladesh bagian rutu ang po ka Indian territory jeni kirutu lese kalau balong nak mata ka safety nak mata ka kanong imlan batai maklajia kiki suwi ag manglap kumharnikor barniro kidon kiki sebagai okem ke kekis bahani hadir mengalap bah kibru kim don kena kriminal hamni po Indian territory kilo pushback. Tengi setenar bagi BSF bro, they are very cooperating with us. Bagi economic mah, and they are doing a good job. Nak mentaka safety dan security jom ki local pollution border hamni po border ini. But ngelihat keren dok niat menal don lang baru usir ni ngelihat keren dok niat ke checkpoint don tembakli. Bah ka duty jom BSF ka di for mansek na matag infiltration drugs and ammunition and arms badi ya gini ki jingi khayi gini ki mau illegal smuggling we don't talk about this magane kamde ka kamli te ni kren hi ba habo fisek na namdi ban embarrass pa ba nomor ba ngidon kami ga jingtri lang nomor ba ladang iyo ni buat i jingtri lang jupai ba habo ngidon ka duty kini biasa bidon kami gaji film pai ba tengah long ekip je bidon kena duty bu fisek ina gaji kaya ini shek pai ban nampak susi gaji ban embarrass pai ba kena malah saya sila dong yo trilang pai ba kat stop te ngalong polis long bang iduna kaman puar bandon every 24/7 napok shek pai tengah long polis officer bagi di bandon kibri napok police department ban ya trilang bat BSF kena makan don kena pada habigile kano no kam gidul paiba ka kanam embarrass yu paiba biya bm kanam mora ika inconvenient ai ka jisnya yakini ki security jung ibadon popoda te kata kadeng ko santam barang setana bagi jingi kundu mata kadeka jingi kundu kadeta tang ya itu tahu bagi nak tengi jingi kundu jingi terekam batki nak mata jingi shine jom kinok session ko ban po mas sambaran ni konstitusi taksi kumpa pila UI bagi don hamne di area la komandal jom ki BOP yang kita biasa juga pada hidup berkawin asal duduk konsumsi maksud ram duduk kantor bagi room lang ini dekat di observasi video bagi OC di police station bagi ya mail jemput penyatir abai dek kecilong jingman bapa boda hidup berkawin tantan kumpa pilih ini isi don jingman room di Bangla iba persian dengan lute berkinap di kibrio na po India gitungi nakadaw gina ya lumlan kat baru ki komanda kapani kwa ben snap naka sur ke jengkiro ke ida se ke jengi yo rum latlan lagi yang jong ki khar Bangla ni sepok ri tungi ka ki wan betok wan kem wan lute ki bon ba ki bentar tinggal ada discussion kepala
slam ha ni lai tai ni lai me jumut ha di kadon kecing nak kalian itu kiru ya kata mulai bulan kata apa kalong kecing para juga ki fencing kadon ru bagi ni kecing don juga ki wa ki don ki pentai ke bakap ba finteng ba kadon ke hp por slap por ability nak kalian kecing kiru de wala kataru nak kalian kecing ki lai ke assurance ba kim shop klik pt kalian di 3 mat biar berstep kalau 24/7 baik kecingnya kan kecung kiru kalau pa kiru kinum ailat leleru benar kalian kecung kiru ina banra nak kalian joki ba safety kalau di ben ke gerbang tanpa diberi kuasa apa border di nak kalian kecung kiru kira ke assurance kinsa nampen kansu ya ke duty kecung kiru ba kibri nak bangla kinum rung lai lan penwantu watin manti saya ketika ri kecungi